Chamga tukul jamana gab Jehova ngolo mitay. Kimeje gitoror Jehova ngugini ageta jaga kwek tukul asokobit kita bigi bagenge engane t-shirt na bawugini wigit na bangwan engleson. Metita kane t-shirt nyo negine tige no na baleson ngugini. Kumuwa golen kalewenaik. Kibendi gine tiga anyon kalewenaik kechang ngugini. Kubota gibaitine kiyo job Jehova asobit kinet ket tukul bagenge. Ameja gaji jek paraindo asobit ko gatech asageta sta ngane t-shirt. Ameja ndo unele lian maswai. Chamget tukul chamanikab Jehova utogotin eng yutok imi kibagenge kanetishet. Mite rani ko Jumatatu nelin lesson kaguyetab kalewenoik eng Jeiso. Kaguyetab kalewenoik eng Jeiso. Kongoi missing. Ameja gaji Evelyn Tarus. Chamgei chamanikab Jehova, ami kwaeng kasi nemwoe kolen amune nebo kalewenoik kotogotin. Karibu Pastor Sami Chemagar. Kongoi chamanikab Jehova achaba kata kokeny amu boroini mie kimi tugul kebeberta neng'olole tait ak kitonget anan ko mesendit. Kongoi Pastor Nyalilei. Akotok eng kainetab Jeiso chamgei bikyok kongoi amu betut nebo ra. Ami kebeberta nebo 4 neituchi lesson nebo wikini. Nemwoe kolen kalewenet nebo keswot neetu. Kongoi missing. Engane anyone atau keng'alale kalewenet ak eng Jumapili komwoe akobo kalewenet akobo letaindet. Kalewenaik kityo wikini ongesa. Kitororin kamuktenet amu boroini kekonech asobit kebwa taitab kweng'ung. Asobit kinetkei tugul kibagenge koboto tupchosyekchok eng ulimwengu tugul. Akobo logoiwek chemechen chekekonech eng betutab rani. Inetech Jehova inyendet eng tamirmirieng'ung. Asikobit kikuye oleu mageng'ung eng atindoniik chemi eng betutab rani. Ak nesire Jehova keyai mageng'ung eng kekosyek tugul akoi tun iwege nyimutech kebe gaa emet nekichobwech. Ndoiwech nguno ketou Yesu amu nitok somenyo eng Jeiso netindenyo. Amen. Chamanikab Jehova, metitab lesson ko kakimwa kong'alale akobo kalewenaik. Kimeche kemwa eng yutok kityo kele kalewenet ko ne? Ako amakimwa kele kalewenet ko ne, ameche kiro ng'oliotab metit. Ng'oliotab metit komite kitabutab Mariko 4:24 akoi 25. Kala kimwochi ichek kolenji oribegei tuguk cheokase. Kerutiet neokere kotun kekeruren ak notok. Ak keteswok alak 25. Amu inendet netinye kikochin. Ak inendet nematinye keibe akot chetinye. Bokwong'ut. Kala akot nematindoi keibe akot chetinye. Mangen asale kiibe ne komatindoi kiy. Echen ng'alechu kinetigei rani. Ngeng'alale akobo kalewenaik ko kiboisie Jeiso kalewenoichu konetishe. Kalewenaik ko kiboisie Jeiso atindonik chebo sobetab kotugul chebo chito. Chongotiminye iyae kasitab kabatisiet, nyokoboisie kasinoto ng'ung'et nebo kotugul nebo kabatisiet konetenen. Imite iyoki tuga, nyokoboisie kasitab kayaketab tuga kokon atindiot nebo kayaketab tuga. Amu elewani missing ole kiyoktoi tuga. Koboisie atindionoto bo real life, yani sobet nebo kotugul konetenen kito nekameche konet akobo kipsengwet. Eng yu kenyoru atindonik chekiboisie eng kasaratak eng chekibo sobetab kotugul eng kasarat. Koboisie Jeiso konetishe asobet kokuyo biik akobo kipsengwet, kokuyo akonai missing akobo Jeiso ini. Kibendi kenai missing kele asin kiboisie ortinwek cheu ne. Ngeng'alale kuni ko kile atindonichuto bo kalewenet ko ma lazima keib kole kakimwaita. Kitindoi kale lakini kalewenet kotindoi kanetisiet nemite orit. So ngeng'alal akobo mbaret
Koeng let kenai kele kakatindoi kakamuk mbaret kakimwoe kando kanetishet nebo sobetab kristianatet atindiot nebo mbaret. Kale kikotyem kipsomaninik eng kenyisiek chechang kotyem kokuyo akobo kanetishet netindoi atindonichu bo kalewenoik. Sikikuye kokimwoe lesson kole konyolu kisub tuguk somok asikobit kikuye atindonikab kalewenoik. Nebo tai konyolu iepchi it atindiot. Makoi imach ikuye kityo ama iepchi. Nebo aeng konyolu itebekei ile kaamune asikemwa atindondoni. Ak nebo somok itebe kasi ile tos tindoi konetut ne atindondoni. Eng wikini kinetigei kalewenoichu. Ak eng kimnatetab Jehova kenyoru kakuyet nebo orit. Ak nesirei kokonech nito kenai ak kebonji Jeiso. Nitoni ko kebeberta nebo tai nebo introduction nebo lesson. Ameche kiro eng betutab Jumapili kebe kalewenet inendet. Eng kalewenetab akobo letoindet kekerei eng kitabutab Mariko 4:1 akoi 9. Kale biik chechang komache isib konai kakuyet ab atindiot akot kotomo kokas akoruchi ng'oliot nekakimwa nekobo tai. Kele kakanyolu ikas korok aitya iruchi. Cham ko biikab Nandi kocham kolenen irwochi muy. Ngokas ng'olio kokas ng'oliot chekole kaibeit. Ara isi ngorwoi muy. Komashib kosortoe ng'oliot. Amashib kochokyin komeche konai kale makindoe 9 Ishi kondou 9 aso isit 10. Ko chito age komeche weni komi 8 kotoromen ko 10 ama 9. Kale nyolu iepchi ak isub iruchi komie ikuye ile kakamwa ne boyondoni. Ko ngaleweneichu konyolu iruchi. Kiruchi ne sine nekibat kinyai kotoko kolen chito ngarusyo mutai nyamwou. Ko ni komuch itepchi ng'ony ak itebe kipsengwet ilechi ne kakuyetab ng'oliondoni simesartae ako ngokuye ndamene tilil kakuyetab kalewenet. Kale yasartae bichu kocheng kakuyet. Kale komemuchi ichek konyor kanetishet neinet nebo atindiot. Akobo kanetishetab letoindet keng'olole tuguk aeng eng yu. Kale king'olole keswot ak keng'olole ng'ung'unyek. Nito amune keruchin sikiruchi komeche iker ile ne neng'olole ki. Ko ngeng'alal akobo atindiotab kalewenetab letoindet. Ko letoindet koletoi keswek. Netai ko keswot. Ngep keng'alale nebo aeng kele letochin keswek yebo ano. Kele letochin keswek ng'ung'unyek. Keng'olole asimuno keswot ak ng'ung'unyek. Kebeberta neo neibe kebeberta nyo neo kanetishetab keswot ak ng'ung'unyek. Kale yeityo anyun kenyoru kanetishet eng let netindoi atindondoni. Yekikere keswot ak ng'ung'unyek ko eng let kenyoru kanetishetab atindondoni. Ameche kesoman eng koitet somok eng kitabutab Mariko. Komwa Jeiso kole oebit. Ng'oliot oebit ko kekas neto kebeberta nebo tai. Kekas atindiot kele mwoe ne. Kole oebit. Kechong'eny kole okero. Kero tuguk aeng che lazima itindoi asikobit ikuye ng'oliot. Makoi ng'alal buch ama ikuye ama iebit. Kale oebit okero. Kiwe letoindet ko letois. Kobek statement netai. Kaitet 4 kole akingoleta kobutyi keswek alak oret 10. Kingoleta koleta keswek. Ko ngap koleta kobutyi oret 10. Koborwech ole kobutyi keswot. Tindo amune noto. Keswot ak ole kobutyi. Kale akibo taritik akwam. Yutok komwoe keswot nemabit akot manyor akot nabas kobit. Kibut kityo ak kobutyi oret 10. Ongen ole barabara tabano. Mongen asalin
ko buti barabara taban keswot ko bite man imuch kobit ko muda net no ko ngata tiat ko ngata tiat na ba in barabara ko bumbi te ko robonji ibke tuch lagane ne ko kepot kitiongon ay tari te soyo ko to ma ko kepot kitiongon wir to ko subu tari te le to inde ako koy ko be sawana gab Jehova ngengolali nyu ke ngolale keswot akenge ne le to inde ngogi bandiat ko bandiat ngogi gipsongi ngogi le to keswot ko keswot ne mo ne baga ngogi ne baga ratale ko garadale ne ngolale keswot akenge ne le to lagne kigere ngongonyek chigibutchi cheterotin kigere ngongonyek onyelangwan chigibutchi keswondane ngongonyek asetai chingolale netai ngongonyek netai ko oret taban ne kale kingobutchi ko maimuch kobit lakini kinyo tarit ta ko kwei molo mone subweje ngolale wala ngotarit kyane kinyo ko kwei keswondane kingo tarit kyane akwek amu molo mone subwe ko kone aje nguna be ngolali kuni kepchini atindian nebo kalewenet lakini molo mone nyone ko kone ka kuyet nebo kalewenon nitoni kolle ko ngotarit kyane kinyo ko kwei tukchu tugul amabit akot keswot nebo aeng koiten mut kala ko buti alage ole mi koik ole kimakotia ngongonyek kekas kitindo ngongonyek ole mi koik tindo ngongonyek tutigin ko kingotindo ngongonyek tutigin kole kobitias ko jamineten kobitia keswek lakini kingojar asista komel akoyamyo amu kimokotinye tigitik ngot komi koik parak ngongonyek tutigin komu kobitos lakini ngap polen ko yuwakta tigitik kwak komami ole yuwaktojin amu rwandet ngonyu koita ko ngap koita sista ko kwer kobel koita ip ko ngongonyek ip ko ngetin komel in kesweje ko bityo kale ko ngap komel koyamyo amu kimotinye tigitik kemi ko to yuwakta so nyor beek ngongonyek chebo aeng joto ngongonyek chebo somok ko koita tisap kala ko buti ala kala mi gato agibityo agigi gato simaiya logae kegas gato kango buti ngongonyek ko buti ngongonyek kigibityo kango bityo jaga batai gomel ko asista ko yamnyo nyogo bityo jabo aeng lakini ngap ko oruju taga ngetin kataga yalogae ko gi gato kuto maimuch kuto koy logae amu gato kigegi kenyoru ngoite sisit kenyoru ngongonyek chebo angwan kale kibut alage ngongonyek chemyach agi yalogae agoegitu agotasak agi yo sosom ak tamanwogik lo ak pokol kakimwa kele ngongonyek chekororonen chemyach chekiiyo akoneryo akwokwaitu akoiyo logoek koiyo konyil kale ngolole keswot agenge kuye kakimwa keswotani komeche sikong'amwa wekiboitiot kole ng'oliotab Jehova ngongonyek cheterchin ko biik chekosik chekose ng'oliotab Jehova ako lakatakta ng'oliondonoto ngongonyek angwan cheter ko ngongonyek somok koboru kabutet ak agenge koboru borotet eng ichek chekas logoiwek chemechen kou katugul kale kotiemei kotiegei bitetab keswot ngongonyek chekebutyi so tos keswong'ung kokebutyi bono asikobit tos kebutyi ngongonyek chekororonen amu ngongonyek chekororonen komong'u keswot nekararan ko ngongonyek cheyach chematindoi tuguk cheyomegei komong'u keswot nenyolili ak eng let komaityin koi logoek
Kalatindonichu koboru oleu sobetab alamalnatet ak uinwek eng sobetab kristianatet. Eng let koborwech melekwek chetun kinyoru ya kiterter eng koitosisit nemwoe kole tun iye logoek 30 ak 60 ak 100 ak nesirei keker melekwek chetun konekit kipsengwet kokakei logoek chenyolchin sikunet. Chi netesei anan ko netebei amakochi mwalimu nerube. Woi, ngatas eng yoto. Iboru kole boisietab letoindet anan ko kolindet koy kotoune korok kochop imbarenyi. Amu ingot komi ole ngeringen netai ko ngeringen akwayetab yotok moche komi ng'ony koy kecheng keturek anan ko ng'ung'unyat ne kararan. Nebo oeng ko ngot komite timdo anan ko katok koyoche keisto korok asikobit kechop kokararanit. Kounotok yekibe logoiwek chemyachen kuyenimoe kenyekemwowech. Ko kit netoretech ko kikuye kele une mugulelwek chekeamdochini, une tilianditab biik chekimi tugul. Ngot ko bichat kan kora kotikenye biriang'et kotos kinamech chorwandi ak kecheng tiliandit ne kararan ak koker atebenyo ne kararan simutai koek lapkeiyet logoiwek chemyach ak konyor yetebe. Ko kikoker kole tiliandit noting'egei ak moning'otiong'ung anan kosotiong'ung lagokuk kolen biik ngot ongenam logoiwechu kekergeitu kobunbunitu mugulelwekwak. Lakini ngot ko ikolkol nebo kwong'ut neikwong'ei ko ngibilen iamde kele to aja aiga kumwowech chi age. Kounotok ko mi chobetab ng'ung'unyek chakoshe ketoune. Ng'oliot age kora ko kamwa kole akot ing chekakwokwaitu koboru kora kole akoi komi ropta ak kesochi eng ropta ak kerib kora tuguk alak cheimuchi nyokwam cheu toriticho. Kounotok mabekyin boisienyo nebo ibetab logoiwek chemyachen lataet anan ko kekol. Ako akoi kerib. Abwati ole kinye kecham kebendi imbar kewire taritik amu kang'et beit simanyokwam. Kotai ng'ololi eng yu kemwochinigei kele ngap keitot koroni matingemi Amerika ini. Ngap iker kabune eng yo inam koita iba chewir amu kebwat imbar ole kinye kicham kewire kele kap bandek kotar. Matinye mi timin oli. Kolen lagokab Amerika chekisikyin kalya siwire tiondo. Kokainye komi metit olin kekikonin kasit koirib. Tos kiyoe boisionoto akichek ak nebo let ko matiny kokakeib logoiwechu myachen komuchi komong biik cheikoegei alake eng ng'alekab sikunet komasho komein mugulelile amu chekikeswe ko chebo let kitokosumutyo amu kimi ng'ung'unyat orit akonyone koekeny amu lo lewendi. Ero koroi laloktyonu kole konekit chewendi. Lakini nikere kokaegei ko ngimuite akine akitestai isochi akisember kolo ole wendi chobokse eng nwokindo. Ako mat komein mugulel kora ngot koiyo alake 30 koiyo alake 80 kuyakemwa anan ko 100 amu isubegei ak ole uu. Lakini tugul koite kipsengwet akoityin kesisiet. Maneng'ung boisiet ile kalya sikong'ering'itu chekuk kochang'a chekuk bo chitab kobo kesisiet. Kongoi. Matiny we kora ile angu kamwa ngakol nyokwei taritik. Kol inye ingen Jehova keswa nekekol. Kongoi. Ameche atoi mwalimu nerubei. Ngates ng'olyo kotomo konyo mwalimu. Woi. Kitabutab Mariko ko ngotou kalewenoik komwoe kole kergei bounatetab Jehova ak ni. Ko nguno kam agenge eng kwenutab kitabushek chu 4 kan kitabushek 3 chebo Mathayo ak Luka ak Mariko ko kasisin amu kasisin Mariko kakuyetab kalewenoik tugul chebo kakuyet akobo baunatetab Jehova eng kitabutab Luka ak kitabutab Mathayo. Amu ngisoman kitabutab Luka koyotin met akobo leu baunatetab Jehova.
kanam baunatetab Jehova luga en Mariko akoib tuguk cheyookse eng emetab Palestine ako betusiekab mbarenik kokichop. Kokakichop mbarenik kou yo kakibat mbarenik anan ketem mbarenik kochoboksei chito nekekure temindet. Ko temindet koribe kito nekikure betusiek, Ingereza ko seasons. Ngosirto betut nebo kolset nebo winter anan nebo ropta komainyoru kiy nenyone eng olimbo tai. Angot olimbo tai chi age tugul temindet koribe, mi biik chesokokole akogen korobon. Much kokol arawetab oeng kogen ngipkoite tarik 15 amu tarik 15 eng arawetab somok kengen kele nyone ropta. Kosokonyone korop tobisiet, ko tobisiet komekole kiy. Ko ngong'olole eng yu akobo ng'alekab mbar kokaib baunatetab Jehova eng oret nebo kakuyet ne nyumnyum nemeibe kasarta amu ngiker yun kale kole chito yakol chito kwo gaa ak ipkoru. Mawekse mbar nyikotebe kole bandiat kono kwakol en amut kerutu au. Makoi. Kolik alak tugul yakol kole koikol ko chito senda. Koikol chekuket, koikol chekuket, koikol ata, yani kong'olole. Mami chi newekse mbar nyikotwekyin keswek kolechin tos kongekol en wikit nekonye kotos obitosi au, obwone au ye barak. Ko kakon kakuyet mising kenai kele kalewenet nekakisir Mariko kokaib kalewenet nguno nobo keswot nebo chito ne inendet ko temindetab mbar. Inendet kongen nguno kebor kole ang baunatetab Jehova kokinyo ku chi nekebat mbaret ak kolindet nekole ak keswek komi kebeberwek 4. Keswot netai, keswot nebo oeng, keswot nebo somok ak nebo 4. Neng keswechu tugul komwoe banda. Lakitakta ng'oliot nabwote ale kimwoiwech. Ako mi kebeberwek 4 chebo biik chebo sobet nebo kayanet. Kongoi. Missing, karibu Lilia. Kongoi mising, abwati ale ae summary kityo amu kang'alale kimasta nenyunet nekabo Jumatatu nelen kakuyetab kalewenoik eng Jeiso. Ko kongoi mising amu kakeng'alale biik anan ko kekolsei. Abwati ale chi tugul kokolsei. Ako akot lakwet neming'in konetegei kokolso. Abwati kingemengechen ko yo kebuktagei en ng'ung'unyek eng kot kole kobendi koumegei ko kikikole bandek, eng yoto kekole magandek sikiro kobitos akichek. Ko ngobe mbar ko akot cheosen kotinye kabungut, tinye chitugul, tinye imbaret ak imbaret ko kielewani ko kaek Jeiso nekekochi bichu koelewan kosubkei ak kabatisiet. Mabwati ale mi chi nemengen kole mbar ko ne amu chitugul komache kwamis. Nyoru keswek asikeamisie. Ngot ko makolso mkulima ko makimuchi keng'ololdosi sai amu tome rubet. Igere ile kabatisiet koelewani chitugul ako kabun Jeiso yoto koelewasan biik. Ko eng kitabutab Mariko 4 koite 13 akoi 20 komeche sikiro bichu kang'ololchi Jeiso. Kamwa Ramaro kasoman Mariko 4 koitet 1 kole akitoi kokeny konetis eng tabandab araraita. Akiyumchigei inendet tuyet neo mising kot kolany moingetab beek kotebe araraita ak kotebe tuyet tugul ng'ekutab araraita. Kichang biik chekakobwa yoto. Ko ngetilde nguno 13 kenyoru kele ak kilenji ichek tos mongen okwek kalewenoni, kinetisie kalewenet.
onaitoi ano kalewenoik tugul. Leitoindet ng'oliot ak chutok chemitei tabandab oret ole kaleta ng'oliot ak yekakokas konyo ngunoto Shetani. Kakokas konyo Shetani taritik cho kakimwa kele arap Maru bwone ikenishei kokere eng oret komi akichek taritik konyone Shetani kokere kole oroni nyikeleito ng'oliot komi taban akine kokere kole ngoro neibutyin nekebutyi taban anam noto taune. Akonem ng'oliot kakolchi ichek akonem ng'oliot nekakikolchi icheket ak chu ichek chechoto che kakilechi ole mi koik ak yekakokas ng'oliot konam ngunoto eng boiboindo matinye choto tikitik ak tepche eng betusiek chematya ak yekang'et nyalilda anan wisisiet akobo ng'oliot ngunoto anyun kinach ichek. Ikose eng yu ile kakobwa biik, kibwa biik chekikose kingokose Jeiso komite araraita eng yu kong'ololchin ko kichang biik. Kimi biik konyil oeng, kimite alamalaik chebo 12. Kimite anyun biik tugul alake ako kikose tugul ng'oliondoni. Ako yeibata ng'oliondoni kakimwa sikenai kele ng'oliot anan ko keswondoni kaboisie Jeiso kalewenet ko tos ng'oliot ano yekenoe kele ng'oliot amu kaboisie kalewenet anan kanetisietab keswek chekakikol. Kenyorchini kitabutab Jakobo 1:21. Ko ngisoman yotok inyoru ile ka ng'oliot ko ng'oliotab Jehova. Lene yotok Jakobo 1:21 kole eng noto anyun omete simdo tugul ak chong'indab yaitwogik otach eng mutyonet ng'oliot nekikimin ne imuchi kosor sobonwekwok. Ng'oliotab Jehova neimuchi kosor sobonwekchok. Inyoru eng yu bichu kaebit kale ang yeibata ko kinyekakotar kong'ololchin Jeiso kwo taban ipko ing taban kobwa alamalaik konyoru Jeiso kolechi chekeng'alal chu kone. Konet Jeiso komwochi kolechi ikere keswot ko ng'oliot nebo imanda. Kotos imwa chito ile ang anyun kakobit biik oeng'u chu achek ko kibiik komite cho mi kanisa ingen pastor ingen ng'o kanyor kalewenet kosiro. Tos ngeker eng yu ko ng'o nekinyor nakilen kanyor faida kosir ng'o? Tos unotok abwoti ale meche siketebe mwalimuinik chu. Kakinyoru ng'oliot kakamwa arap Maru komie kole ng'oliot ko agenge makeswek 10 cheterchin ng'oliotab Jehova kakenai ngakaboisie Jeiso amu wakulima amu abwoti ale kiyoto ko kikolse biik ko kielewani chitugul amu ikole chebololet ikole inget ile ngakol yu akolse lakwet nyokobite komie arib yu manyokoibe taritik aribe itekyi kito no tepche kole sikone taritik ko iriptoitoi ano. Ko kaker eng yu ale kakonech Jehova ng'oliot agenge ako ndetindoi inyoru boroindo
ko icheng boroindo ne kila betut ikose kinyekeamde tugul keng'alalwech. Lakini yekaibata sait, icheng sait eng betut na iwendi taban ile sainyu ne asoe ak asoman ng'oliotab Jehova. Yeisir nguno koiking'ololi ibing'alal ak Jehova ak isoman asikobit iguiye akobit keswot nekakikol eng muguleldang'ung. Ako konin Jehova tamirmiriet amu tamirmiriet ne tilil nekochin chitugul kakuyet asikobit ielewan, asikobit ilete makobityo keswek chekakile bitos konyil ata ak konyil ata. Ngomainyoru kekas kotokoiyeku inyendet no kakilen kiibutyi barabara. Amu abwoti kicham keswek olikinye ko kimakomi bandek is korok netai. Ki kipsongik kikiletoi kelechi wah, ko ngilete koserchin alake kobendi tabanutab barabaret anan segenge karibu kole komi taritik cheikeni chetonondos eng segenge kokakotonone segenge kokwet. Komi yemi koik ibwoti ile mbar kokimyo ole mi koik oldaage igere ile ngoiket koik bandechu ko kicham kebendi keoktoi eng koik asikobit kosich bandiandani ole kabit amu kikingen kele bandiandani ngobit kole amu konyone komutyo machokas ku bandekchu kinoktochini kobityo amu kingen kele tun koyomyo bandechu kotokobite nikinye kotokotangus koyoche ipkebunoto sinyekebel. Igere ile kaite kora nekanyalil kole lakini keopchin ng'ung'unyek kelyochin kobite ko asikobit kobityo age tugul. Ele mitei bitos chemulbainik ak ne koyoche kesemberchi. Ara inye nekikas ng'oliotab Jehova kotos imuch isemberchi anan imwaite une mbareng'ung yekebutyi ng'oliotab Jehova. Tos itinye kamuget anan ikochini Jehova uwezo ne kokonin asikobit kobityo bandek chekuket asimutai amu chitugul kotinye boiboiyet ikese kele oye koruryo bandekab kabanon kabisa igere bandek bwone len yani akot ngosistos kotokonyolilen igere kobityo. Ngo bandek angot ne chekakikol igere kobwone igere ile tinye boiboiyet chitugul yekakikesis ako tinye boiboiyet yekiamisie akot achek chemakikole amu kingen kele yoin kimanyo snow eng koret nekimite ko kitotobotyo biikab korenyo kele sikelia amu kolse biik kigeni asinyekakochor asista koinun snow kobit kekol beek kotangusitu ng'ung'unyek. Ko yemanyo kele yekalia lakini ya Jehova amu kenai kele kekolsei lakini makimuchi kele rong'u kanyu ropta. Ropta kosubi amri chebo Jehova korobon kole kait ropta. Maachek makoi kimuchi kekol, kimuchi kesember lakini makoi kimuch kobityo beek. Akot cho ibisi kobisi ko kora kotegemeane ropta nebo kipsengwet ne Jehova. Ko Jehova nekikochini kamuget ilechini Jehova sember mbarani ikochin beek akot kiprongoshek nenyone karon igere ile ketit age tugul kobite ko akot acheket kekochini Jehova asikoek Jehova asikenyoru keswek chebitos semutai kele oye bobut bandek oye obelchi oronitot olya ko amu kakikochi kamuget Jehova ako ng'oliot nekakitach ko asikobit kesemberchi ikochi Jehova muguleldang'ung asikosember asikobit ilete ikochi biik alak imwaite koi tos sobeng'ung kotinye mbaret netos kobutyi keswek chebitos anan imi koik barak anan imi barabara taban anan ibiik ingocho chekikasit kityo amaiki lakini akot kora koikaikas ng'oliot
koma kakekas kele bichu aeng kabilosiek cheisubi Jeisochu anan ko biik chemite sang kergei tugul eng kapJehova. Ng'oliot kotoche age tugul kakikochi wakati age tugul kotach. Akochini mwalimuinik koteshi kiy neimuchi koteshi. As kameche ateshi ng'oliot agenge eng yoto. Ngeng'alale akobo letoindoni, kemeche kero eng ortinwek aeng. Kimeche kekergei ko kiletei kikiletei logoiwek chemechen koekile oba akoai biik bororiosiek koek alamaliet. Atye kemeche kerogei kora kele toiwech logoiwek acheket. So ortinwek aeng kikekerei eng kanetisioni. Simakiib kebeberta agenge nebo kebe kelete logoiwek chemechen, lakini makikere kele kiune achek ko king'ung'unyek chekanyokolechi biik kiboitinik alake logoiwek chemechen. So kitinye jukumu neo koek kristianik amu ngelechi logoiwek chemechen oritin yo ketindoi biik chetoche logoiwek chemiach ak eng nwokindo na kemel asista ako ketyo nekobo tikitik kotoi koresio akoyomyo. Amune koamu matestai kosiach sirutik chetililen, maai kito nekikure Bible study, amakitoret kora akinye koi chito kristianindet boiyotab kanisa tikon ak kristianik chomi tugul otoretkei oai ng'oliotab Bible study asio oywakte tikitik koba orit. Ng'oliotoni konyolu kecheng kele une ole kikakwaita ng'ung'unyek, une ole nyekeliochin asikobit keba tiba kotokosich koba tikitik orit. Kristianik chechang kotoche logoiwek chemechen akole kanyikai crusade koboiboitu kabisa kotach logoiwek chemechen yikas kotangasan chito kole kakesu kosik chito ekoshek chetia kowitau biik kole kelokoi mete maiyek koacha kabisa kelokoi mete kabisa kole chicho kwamete kabisa ekoshek tutukin amu makirikchi makinye Bible study kochut komasin komata ikere koung'ote nekakweket kristianik ko kakoek teret amu kakomel asista masich tikitik marikchi chi asikobit kobai akokochi kimnatet. Eng notok inai ile yekakitach kakotach logoiwek chemechen chito ketindoi kebeberta neo ko kristianik nyikeribi akebai akiborchi oleu maketab Jehova yekiyoe Bible study kotugul. Ak acheket eng achek konyolu keyai Bible study notok kora sikobit kiywokte tikitik koba orit ak yebitu sonet kotumtumech komakoi tumtumech amu kitindoi tikitik chechotok logoiwek chemechen chekonech kimnatet. Nebo aeng kekere icheket chekabityo ko ngekakobwa kabisa yornitok katoi koi logoek kele kokich katok keng'alale katok ko maimelis bichu maimelokis akomeiyo kou chekobo Rwandet. Tesetai kobitos kora nyolilen lakini maiyo logoek. Kristianik chekikere ko kristianindet mi kanisa kotugul lakini ngelen kele ng'alal chichi komamandoi yani ng'alalet yu koyamat maiyo logoek makikere kit nekinetegei kristianik choto ako mi kaniset kora tuguk cheng'ete chekekich chichi kokekich tuguk chetindoi mokornondit netindoi kokere kobo komonut kosir logoiwek chemechen. Tuguk chetindoi ak kaimutik chebo sobet koborye choto mising kosir koborye logoiwek chemechen. Lakini nyone kanisa ko Sabato lakini ngilen iro kebebertanyi neo neborye koborye ng'alekab imbar keim boisionikab imbar kolen kole koitu Sabato kolen ngwe katokoliat tinget nekamitei kamanda tinget ni nekoru kewani kakoit kipchumba ak tinget akeal ketaban ko Sabato ngyo kole keng'ololi leso kero so ng'alale kol pol ne ikose kole ng'ololi tinget kekich katok nung'olen kole komamani kole tepche kot koyai logoiwek chemechen. Kitindoi kebebe king'ung'unyek cheune ng'olole tebeleson king'ung'unyek cheune tos kichobotin keng'ung'unyek chemiachen kikitoche logoiwek chemechen eng kaming'inetab kei keyai maketab Jehova kanoto nekameche ateshi. Ngoteshi akine ale eng yoto kokemwa ile mitei chekeim kewelutik ak usisiosiek. Ko eng kimasin komi chekanyokoim borotet.
kakobit mokornotet ak borotet kotko mutai kokonin ikerer metit ak ilabatate biitu kaing'et. Ng'olyot age kora komuchi kobit laskainatet nekakile nguno to kwai ane 100 kolen inakami 80 ak inye ilionotini so kabetot akine ni kikitochen logoiwek safari moja ko kilionoti ko ng'ye bilasetab kei komatakobit keeku letoi ak imbaret neiye logoiwek chemyachen aketoi kiyoniekei. Icham ikere ole kinye kingimi sukul betut kabisa nekomayumgei komye ako kakele bas kakiyai kakinde lainda kimoche koit mwalimu koker tililindo ichenge chito kabisa nesamis kosirin kokibitonon kabisa eng chichotok nyewe komotilil kemeten lakini ndakabotononi ak chito netilil kenamin kouno kaimuchi kiyoniekei chito age ako makiyoniekei Jeiso inendet. Ko akoi kerib yotok. Ng'olyot age kora ko nekakata imwa ile itu oindet nyo kokwee. Much koit chito nyokokas logoiwek chemyachen kole to oye kokitach logoiwek chekokororonitu nebo kwong'ut. Ako kakile kobunu akile kobunu olapa Tindiret chichi. Ituyechin ake ak setani kole kale kokanye ano myu to yonyi ng'alek ako oye meat olimbo kanyo mising. Kaketyo lagok eng rubet. Katil chit kai kokeny kotongilen isis kokakolukten mo logoiwek chemyachen. Ko chang ortinwek chemuchi boisie setani anan ot ko icheket kora kimuchi ketil kiboitinik alak akot akichek asikobit kome mugulelchun anan komakirikyi kuya kamwa Ramaru. Ko ngoboisie ne Jehova tugul asikobit kenai kele ki mbaret tugul nebo Jehova. Kongoi. Kongoi amu kakemwa biik chemite olimbo gaa chebo mbar ko akot achek chekimite eng oli ko kora akot ngimi kanisa kotya tugun cheunotin chebwone akot ngimite class ikere korwochi metit kubwone ilechigei kabwanundaito ano chu kotokoi akot kakosirin akot kakisubi ng'olyot nekamwoe kang'olol amdoindet neikose kabisa ile iye anyinye ko kakonyoindet nyokosirin koleji shuk kolabatenen kolejin iro ibwoti inamut kolen imisen ko korab koi kokakoik taritik ai chekanye kong'use kokere shetani oret neng'usenen eng ole imite. Ngokang'usenen imite olimbo gaa mbar anan imite yekeit ano ko chang tuguchoto koyoche ile nekakilen ikochigei Jehova eng sait sikobit koribun amu makoi imuch kityongon akotebi ak biik cheinetegei asikobit ieku neming'initegei inetegei chitugul. Kongoi atoche mwalimu nerube. Kongoi Lilian. Kitesetai tugul amite kwaeng kasi nemwoe kolen amune nebo kalewenoik. Ki amune sikoboisie Jesu kalewenoik. Kikere tugul kele eng kitabushek chebo logoiwek kitabushek 4 kokiboisie kokisir biik kikisir kobor kele kiboisie Jesu kitabushek 3 eng 4. Kitabutab Mathayo, Marko, Luka ak Johanna ko kitabushek 3 kityo chekiboisie Jesu kalewenoik ak kekere eng yoto kele mwawech sirutichu kole kiboisie kalewenoik olobo karibu 40 Jesu. Kemeche kenetkei anyun rani kele tos kiamune sikoboisie Jesu kalewenoik. Ongesoman kitabutab Marko 4 koite 10 akoi 12. Mwae yoto kole yekimi kobwanchi ine kasubikchik 12 koboto chotok kimi tugul akotebe inendet akobo kalewenoik chotok. Kilenji inendet ichek kakekono kokwek onai ung'otiet nebo laitornatetab Kamuktaindet. Ako ichek chemite sang kobwanchin tuguk tugul eng kalewenoik. Si eng keret kokere amaibestos ak eng kaset kokase amaikuitos. Simawek akenyochi kat. Tos kiimanishan ne Jesu kingomwa kounoto kole kakekono kalewenoik
so kuye siche ikuitos kokuitos. Tos kimukomakyin Jeiso alak kosik akenyochi kat. Eng Mariko somok kaitit 5 akoi 6 komwae kolen kitoben icheket konerechi eng ng'wonindo neo amu uindab mugulelwekwak. Obwoti eng wikit konye ko kikinetkei akobo boisionik chekiyai Jeiso mising. Kibwoti kora akobo kimwae Jeiso nitoni kibwoti eng chito nekikinya nekitinye nyalulet eng eunyi. Ko kimi sirik ak Farisaek chekichobotin mising asikokikyi inendet konyor kit nekayai Jeiso kokikyi inendet. Ko ki bichutok ko kiuen mugulelwekwak mising. Ko kitesetai kenai kele kiamune anyun sikomwa Jeiso kounotok. Ngisoman eng kitabutab Isaya 6:9 akoi 10 komwae kolen akile ui akimwochi bichu, kile ui akimwochi bichu ilenchi okase iman ako mokuitosi akokere iman ako monoe, yae mugulelwekab bichu konyikisitu akotimokis itikwak akokerokis konyekwak simakertoe konyekwak amakastoe itikwak anan kokuiyo eng mugulelwekwak akowolokis akosop. So kikere eng yoto kele kanyo komong sirutionoto kora eng kitabutab Mariko. Kikose eng yo kele eng kitabutab Johana komwoe kole kinyonchi Johana 1:11 akoi 13 komwoe kole kinyonchi chechik akimatach inendet biikchik. Kimukokuitos kingonyo Jeiso kitakakonai icheket akokuiyo kole ni ko weritab Jehova nekakonyo neibu logoiwek chemiachen. Lakini kimukokuitos bichoto kora kingonyonchi Jeiso inendet ko kimukokuitos icheket akobo inendet. Kikere kele kisubi icheket Farisaik akomeche kora konai kochengchi kiy age ki icheket sobonwekwak ko kimukotinye sobonwek cheimuchi kotach logoiwek chemiachen akokuiyo kole ni ko weritab Jehova nekakonyo koib logoiwek chemiachen. Ako kicheng'e icheket mami kiy kimi muguleldonywa kobwat kole kakitach logoiwechu ako kicheng'e icheket kiy neya eng inendet asikikikyi inendet mising ako kiuen mugulelwekwak. Ngetestai eng yotok kitabutab Mathayo 13:34 ak 35 kale kimwochi Jeiso tuiyoshek tuguchuto tugul eng kalewenoik. Kimang'ololchi ichek ama eng kalewenet sikosulda nekimwa maotiot kole ayate kutinyu eng kalewenoik, amwae tuguk chekikiuny koboch kokakilumda ng'ony. So agenge eng chotok ko kimeche kosuldae maotiot nikikamwa kole tun kemwae tuguchu kalewenoik asikokuiyo biik alake. Agenge nebo amune ko kosuldae maunatet nekamwa eng yotok kaitit 35 kole sikosulda nekimwa maotiot kole ayate kutinyu eng kalewenoik amwae tuguchu kikiuny koboch kokakilumda ng'ony. Kokinyokoboisie anyun Jeiso kotimisan koboisie kalewenoik. Nebo aeng kenyorchini kitabutab Mariko 13:13 akoi 14 nemwoe kole kimeche kiboisie Jeiso kalewenoik kobor akobo icheket chekikose ng'alek kole alak eng chechang chotok kimukochobotin mugulelwekwak. Kimeche kobor kole kiune mugulelwekwak nga kikose ng'alechu. Komwae eng yotok kolen ang'ololchini eng kalewenoik amu nganda kertoi komakere kiy, anganda kostoi komakase kiy anan kokuiyo. Isuldaat eng ichek maunatetab Isaya nelen eng kaset kotun okase ako mokuitosi ak eng keret kotun okere ako mobestosi akot kitikin. Konotok ko kameche kobor kole kiune mugulelwekab bichotok kitoche. Kibor kole kimukochobotin kotach ng'oliotab Jehova. Ne kakuiyetab kere amaibestos, akase amaikuitos. Chang biik chekase ng'alekab Jeiso
anan chang biik kikose ng'alek kingomdoi logoiwek chemyachen ko kikose. Ako kikere boisionik chechang chekikakwa Jeiso. Kikere kikakosob chekimyandos. Kikakwai kwang'utik chekichang ako kimakokuitos icheket. Ako kimakoleweni matin kikere kwang'utik chotok tugul ko kikere ako kimakotinye kiptamirmir. Kimakotinye koboisie kelchin nebo kiptamirmir konai kole ango weritab Jehova mani ang kwang'utik choe. Lakini kito nekikimkim icheket ko kenyorchi kityo ki neya nekikere kele angai kiptubotoi nebo ng'atutik anan ngai kiptubotoi nebo tuguk chekibwotyin. Melen kele kiuen ng'alek chekiboisie Jeiso mising amu kikere akot kele kiboisie kou mbarenik, kiboisie akot chepkondok chekabetyo anan ko chito nekawo kokolso kuyo kimwawech tuguk chekiboisie kalewenaik kingen achek tugul kalewenaik chekiboisie Jeiso. Komelen kele tugun chekiuen mising chekimokokochin bichotok kokuiyo. Eng Mathayo nebo 3 ko kenyorchini kitabutab Mathayo 21 koitita 25 kale yekingokas tisik cheechen ak Farisaik kalewenaik konai kole ng'ololi inendet akobo ichek. Kikere kele kingomwa akot eng kalewenaik chekiboisie, ibwat kingomwa akobo Mogoriot ak Lazaro. Ko kingokas icheket kokas Farisaik kokang'alale Lazaro ak kalewenaik alak kobwat kole angong'ololene chichi. Angomwae tugun lakini kimakochute icheket kora konai kole kanetishoni komwawech kikenai amu kimakoelewani. Ko nebo 4 ko kibor logoiwek chekikiweny. Ngesoman eng Marko 4 koitita 11 akoi 13 ngasoman yoto. Mwae kolen akilenji kakono kokwek konai ung'otiet nebo baunatetab Jehova ako ichek chemite eng sang keyochin tuguk tugul eng kalewenaik. Kairo cho ko chekikakolewen Jeiso akosub logoiwek chekimwoe Jeiso ko kimwochi kole kakonok asikokuiye akobo ung'otietab baunatetab Jehova. Ako mi sang komaelewani. Icheket chekikuitos ko kikuitos logoiwek. Icheket chekimatach inendet ko kimakomuchi koelewan ng'alek chekimwoe Jeiso eng betusiek chotok. Nebo 5 ko kikochi logoiwek kokosokis akosich biik maket kokas mising. Kikiit oret age nekimuchi kochutune Jeiso biik asikonam kokuiyo ng'alek mising akonai akoweny mising sirutik. Eng Marko 4 koitita 33 kiboisie tuguk cheki practical. Melen kele kiboisie tuguk chekiloen mising, maib tuguk chekiloen chekimokomuchi kokuiyo bichotok. Kou nguno keswek ak mbaret kou yekakamwawech Lilian ko ki tuguk cheki practical eng betusiek chotok, biik chekikole minutik akokere kole ne nerube kakekol minutik kobitos ako une. Komelen kele kiib koib tugun alak chekimokomuchi koelewan bichotok. Ko notok anyun kakenai kiamune asikoboisie Jeiso kalewenaik. Kimeche koityi icheket chekilewen icheket chekakolewen Kristo akosub inendet. Ko kikere chun alak kouen mugulelwekwak. Nga kimwochin komakase kora. Nga kikere kwang'utik ko kimelen kielewani mising amu kimakochobotin kotach tamirmirietab Jehova asikobit kokuiyechi icheket. Tos mi chi neimuchi kotes ng'olyo eng yotok? Mi kit agenge nekamwa eng kanetisiet nebo kalewenaik kou ya kakemwa kotieme Jeiso koboisie tuguk chenyumnyumen. Ngoboisie kalewenaik komeche kobor leu baunatetab Jehova. Kele nyumnyum baunatetab Jehova kiyan ak kemong'chi. Eng kebeberta nebo 2 komwoe eng 4:11 kele kiboisie Jeiso ung'otik. Kalewenaik ko ung'otik akamwa kole biikab sang. Amu ngisoman eng 4:11
komwoe ng'olyo neuni. Kale ingisoman kale kolenji kakonok onai ung'otik chebo bounatetab Jehova. Ako ichek chemitei sang keyochin tugul tuguk eng kalewenoik. Ko amune sikoboisie Jeiso kalewenoik eng mising kokanyo kokonech Marko kekuye kele kalewenet nebo Jeiso komeche koib tilyandit nebo bounatetab Jehova eng oretab nyumnyumindo eng ichek sikonai kole Jeiso bounatetab Jehova ak Jeiso ko agenge. Mamach kobesio leu bounatetab Jehova ak inendet. Jeiso kanyo koek inendet kolindet. Keswek ko ng'olyondenyi netilil. Mbaret ko koyonik. Kokanyo koib Jeiso bounatetab Jehova koek inendet kolindet nebo mbar. Mbaret kururot mbaret ko nguman biik chekimitei inyoru biik chekimi oret. Ko biik chemi oret ko biik chekose ng'alek ing yotok akole oye kokwai kwang'utik chichi ongesup kityo. Ongen ole eng tai yun ogere ole ite kasarta nekang'etin nemakemuti biik koba gaa. Ngoi lanji saa sita anan ko saa saba kakwam rubet biik koteb Jeiso kole alamale rait bichu techu ikilyochini kole Jeiso achicha oibu ocheng tuguk chemitei obwoti makatiandana tekekere eng kanetisietab Marko. Yenyor kijanayat nekikaibak lunch ine koibot amitwogik kikoib balanced diet nenyi kana makatinik ak samakiat. Kowalchi Jeiso tuguchotok amu kong'et biik chechang kosubot Jeiso amu moet. Amu ngeyai lunch keamis. Kakile kiba morondut kabisa kosubi Jeiso eng oret age tugul. Makityo amu ng'olyotab Jehova, lakini amu moet. Kole Jeiso kotakakenyor ole kiame kotekemukene kotekeweke olin amu kocham kecheng'oti amitwogik chekiame. So eng ng'olyondoni kokakonech cherset kenai kele king'alal Jeiso komwoe akobo tuguk chekisuldae. Ko ngisoman kitabutab Isaya nekakesoman 6:1 akoi 13 komwoe akobo bounatetab Jehova nekiker Isaya leu ung'otietab hekalut akobit lapkeiyet nekibit akoteb kole ayoktoi ng'o. Ko ngiker eng kanetisietab Jeiso koibu atindiot nebo arorutiet neos akotuiyo ak arorutiet nelel sikobit kotoret amu kakole ung'otichu ko akwek chumi ko. Ak ingen ile kamache kokirinda Jeiso biik chekisubi inendet amu wikit konye kokiro akobo parasaik akobo sirik chekisubi koker kityo ile mi makosetab Jeiso. Komeche kotoret Jeiso bichu simatokosub bichotok akotiakak bichotok akoyan ak ng'olyotab Jehova akonai kole Jeiso ko weritab Jehova nebo iman. Kongoi tos mi chi age nemeche kotes? So kongomami atache mwalimoyot nerube. Kongoi. Kit nekikuitosi eng yu ko eng kebeberta netai keng'olole ng'alekab rubet. Ak oret nekimuchi kekirindae rubet yekikolso asikobit yekakobityo minutik koit kesisiet ak keterter rubet. Kebeberta nebo oeng keng'olole mesundeito. Yeitungtung'yotyi chito kemboi koitu ng'alek cheinyolili akomuchi koilin kereng amu mainai ole iwendi. Amu kinya kobit mesundeitab tengek koyach kecheng oret nekiboisie akoi tun koit egonet yekochor asista nebo nyonunetab Jeiso. Kong'alale Jeiso anyun tait eng kwenkwenutab mesundeito kikeni egonet koteb anyun kole tos ibiale chi mafuta taa ak inyilal chilalemet anan ko tait nekinye anan ko chepkosa anan ko sitimet nekokoit rani. Nyeborok ituge kitonget kokotobane bial mwanik. Katobane iyai kasit tugul ni
ngoto kanyin tukure kitanda kole Jeiso aja makiyoe kuno kirorechinin ekurori asikele to mie metit man ako kikichenge kit nekindoi tait yekikortote mbarak anan ko kit neimuchi kotonone sikokweny lapkeiyet koit lapkeiyet kebeberta tugul. Ing mong'otosiek chekibo betusiek chotok ko eng emetab Israel ko kiwalak biik matokomeng'ot kapchi tugul oldanywa ako kinekit komenye eng kanasok chemengechen chekiinipkei korik ko kikiteche korik kimuti asikong'et kwenkwenut yenekit mi kot age yo komi age yo komi yo ki neu mviringo round kole singwenkwenutab yotok anyun komi rwanyut ole cham kourerene lagok ko kemut korik nin tugul nin mising ing olibo Aroni olobo kaptinyo ko kikindoi nganaset totet nekimirire amu ngap nyikechore tuga ko kikinde anyun totet komut sikomeng'is ing kwen ko kingyo machang atkan kora tuguk ko kinginde tait agenge kokwengyin korik tugul ko kikindoi neu chepkosa kwen ko kosobe bichu tugul chu unot logoiwek chemyachen yekakokurin Jehova iyeku tait neikwengtoi eng kokwet tugul kot kole biik oyie kararan chi nekinai logoiwek chemyachen kisobe tugul ko ngotinam kityongon ibiker kurkeng'ung akile mamache sikosoma bichun mabutata anan ko nyokokertoen biik alake chechuket itemel tirishok kabisa itemel kit age tugul komatakoba logoiwek choto myachen ko noto amune kamwa Jeiso eng kitabut noto bo Mariko 4:21 kole tos kiibu tait akinde ketonget orit anan ko kureretab itokut tos makindoi kit netonone amu mami kiy nekung'at nematun king'onyei ak ng'oliot ab ung'ot nematun togu ngotinye chi itik chekostoe kongokas. Kamwa Jeiso kole logoiwechu myach kobendi kot koyam ng'ony komugul ako eng kwenkwenutab mesundeito amu mi biik cheung'egei mesundeito koite betut yetun kiborostoi kit age tugul ak kibarta kit age tugul. Atkan kora ko ngap koit biik cheboisie akot simosiek ak kompyutainik betusiechu ko ngap koit chito imuchi kochut eng ung'ot kot kwai kit nekure eng Kingeresa hacking ko hacking konyo kwa chito koingia simeng'ung anan ko kompyuta ko mutai mong'u biik chekekere atebosiek chebo tewernatet amu pichainik chekakoyoktoi anan ko tuguk chekocham komwoe ngap ing betusiechu ko ngap kokakomong ng'alek chenyokonyoru chepyoset chekoae boiyot anan komi ng'alek checham koechein boiyot chekokong'et chepyoset ko yotok yeiboru kole ing ng'unyuni ko ngap imuch kechor kot kibarta tuguk kibarkan tuguk chekoiunye chekakakenamin ko noto amune eng kwenkwenutab mesundeito ko eku logoiwek chemyachen tait neibortoi kit age tugul komoche mbidun koeche betut yekaech akot nda ka simet anan kele kayait ne komami kit age tugul neililone ngimete simet ing yo ko kot koit kwondong'ung komami kit neiywei ile oi abi koker korot nekaet mi simosiek checham abire anan ko tugun checham abirchini biik amu sobeng'ung ko lapkeiyet. Ng'oliot age nekakatakemwa ko kakimwa kele tuguk choe kipsengwet chekiibe logoiwek chemach komoche kong'em setani. Kangekere eng minutik kochang ortinwek chemoche koboisie che imuchi komas kabwatutikchok kou nguno kokokoitunat simosiechu che ngilen ile akot ndakelen kesomani Bible nemite simet komong alake chewiru kolen orno keker no uneno ipkoisto kabwatutikuk kosir inyoru boroindo nebo logoiwek chemyachen mising nguno betusiechu akot ing mbukuisiek komakesomani amu simoni kotia tuguk chetindoi chebo mung'aret, chebo kalokset, chebo ngoroik, chebo motokait, chebo ne
Ko matingele nila soman ngaliatab Jehovah ko kakoit chu lage chu. Ko una ta television, ko una ta kita ka to. Ko tos tiabroinde nageboishe en simoshek ak social media. Ko siri chegeboishe logoiwek chemyachen. Ko una ta ra mi mesunde ito na imuchi konyo. Amun ngeta igero ka kawir picha ina bachi na mi gatuge mi la ndio natin. Ko ngibile nila gyo pa kabwatutik mara moja. Ko ortinwek chotok chemuche koboishe setan eng betusiek chebo let asikobit komas akot ndaimukoksei akot chekikilewen. Ko ngeker ng'alekab lapkeiyet ak tait kokamoche ateb ale tos une sobeng'ung, tos itait nekikinde tulwet nekere biik cheloen chemi mesundoitab kole kokararan lapkeiyet akwek, yoe ne sikekerkeitu ak kain amun kwenkwenutab mesundoito kotogu lapkeiyet kosir. Tos kichuchuch tainyo sikekerkeitu ak mesundoito anan tos kinde kolal tait? Ikere tait kolale ko taburbur age tugul konyone nebunu timin nyokosungukani tait. Komongen ale tos eng logoiwek chekimwoitoi kokergei atebosiek cho ko lapkeiyet neichutu biik kobwa anan kilen koba cho kebendi akot akichek. Ne kitonget anan mesendet nekikokerta ibetab logoiwek chemyachen ak lapkeiyet nekamache koboisien eng kipsengwet. Tos eng bandanyo ako sotionyo anan ko manung'otion anan ko lagok anan ko sigikyo ko ne nekeyoe neimuchi koigei itonget neimuchi komir lapkeiyet nekatawendi nemache Jeiso eng mugulelwekyo kowakta? Ne atebosiekyu, ne ng'olyo, ne kabwatutik, ne bitonwek chemanachi kokainochi biik alak akomis lapkeiyet nekatakakoityi chechang. Ko notok kit nekamache ketebegei yeking'olole ng'alekab lapkeiyet. Ng'olyo nekamache atesyi kora nebo kautyenyo paletyo ko kaboisie Jeiso kalewenoik amu irwogun kalewenik. Ngiwe kot ituiye chi nekolsei kobwatun kit nekakimwa matin kaiutie. Ko eng chito nekomeche kokirinda logoiwek chemiach ko kakeker kele kobwatun sikoochi akonochi atkan kora sayo, yani korwakun kele boisionikuk komatoyeku nikiye logoek keeku nin age. Ko ngiwe kot ituiye tarit ile kikamwa Jeiso taritiet kinyor nikakoit reni kakale kiane noto anan tos kakwamena. So ui tugul ole inemwe logoiwek chemyachen ituiye kalewenet nekakimwa sikobwoti koochin atkan kora sikotete iwechigei Jeiso anan irwokyigei kitiongot. Ko unoto akot akine lapkeiyet yekikere tuguk chekikere ko ngobwatwech akobo logoiwek chemyach akochiche kewekyigei Jehova. Mangen kot komi chi netese ng'olyo anan ko tebut. Bas ko ngot makitinye tebut age atoche kanetindet Dubei. Kongoi mising kanetik tugul chekaotaune ng'alalet kong'ete taunet akoi nguno. Kimi kebeberta nebo let nebo kalewenoik oeng. Eng kebeberi akere kalewenoik oeng chemite kitabutab Mariko 4:26 akoi 29 akiwe 30 akoi 32. Eng kalewenoichu oeng kobo keswot nenerei amu ngisoman eng kitabutab 4 eng Mariko uya kimwa kobo baunatetab Jehova. Komwoe Mariko kolen akole kergei baunatet ng'ony akoru akong'et kemboi ak bet akobityo keswek koekitu ako mengen lebititoi. Ko kangomwa kole kergei baunatetab Jehova ak keswot nekikikol akorut keswonotok
akotoi koet koner. Ko iman temik tugul anan biik tugul che icheket kokolsei, ngo kabungui anan ko mbaret neo nebo bandek anan kobo marakwek, ko kolset age tugul nekikolei ko nyumnyum eng kasarta age tugul kaichop mbaret ne kararan. Ingichop mbaret ne kararan ko nyumnyum no kibire aro kakibate eng toroktet anan kebate eik ak keketchi ak kenyekende aro ko ngibiker ng'ung'unyat ko tambulul eng ng'ung'unyat. Ko nyumnyum eng notok ing keswot nakikol konyo ing chokchinet yekanyor beek. Ko kanyokong'alale eng kebeberta netai akobo bounatetab Jehova akobo keswot nekikolei. Keswot nekikole eng yu eng kebeberta netai ko keswot netai ko mamwa kole keswek cheu ne mumuchi ko bandiat ko keswot nebo oeng nekibendi kekere ko keswot ne mining. Keswot netai nekergei ak keswek cheu marakwek anan cheu bandek anan tuguk keswek alak tugul chekergei kekere kele keswot nakikol eng ng'ony kokole kolindet akwo gaa kou yekamwa sirutikab Jehova. Kale bounatetab Jehova ko kergei, kale kirogei kalewenet nebo chi nekikolso akwo gaa. Ko ngokolso akwo gaa komaweksei mbar. Nga chi tugul nekikokolindet, ngo kolindet nemi Uasin Gishu anan kobo Kitale anan ko kolindet nemite Kericho anan ko chito nemi Baringo, ko kolik tugul chekolei ikole akitar ile gaa ing kabwatutikuk ingen ile koikolse iwe gaa. Ko ngiwe gaa kokamwa kole ibirue aking'et kemboi, imuchi olapa saa saba kobet ruondo kolechin kabwatutik kotikol, kolechin makoi ikol ngotekeken. Nguno kolechin amu koikol komelechin wi mbar. Betusiek aeng somok ang'wan ibiker keswek chotok tatikere kokorut. Ko ngokorut keswek chotok kotoi ikere ile kokorut tugul. Ko mbaret nemarut kocham kemwoe kele kerori eng keswek alak, lakini ikeni korok iker ile meche konamgei keswek chekakorut ak keswot nemami ko shikol amu komakonamegei bandechotok. Kang'alale ng'oliotab Jehova akobo leu bounatetab Jehova leteptoi ng'oliot nakitach. Eng yu ko kokebor etunotet. Yeetu ko yeetu koboru kole keswot age tugul neetu kobee ng'ung'unyat nekinyor, bee beek chekinyor akitach. Ako makilasimishani, makibirtochin kelechinin ameche rani mutai ang'ete ngo kitikin kole kokorut kityo nakaista ng'ung'unyat ak ng'ung'unyat ibilechi okase bandechu tugul chukokol eng yu ameche mutai oiwoktegei akobe inchi 10 obe barak. Makilasimishani keswot enyone, nyone inegei. Ako makoi angot abitebi yoto akikwenyi eng tait kemboi akiker ile meche korut koityo, makoi inai. Menoe ile etu koywokigei karon anan kemboi anan ko bet, mengen. Ko nguno notok koboru kele makilasimishani keswot koet. Nitok koborwech kole ng'oliotab Jehova nakitach koetu eng betut age tugul yo kinyoru tilyandit nemie ak Jehova. Tilyandit nemie nebo Jehova ko makitach eng birtoet, making'unyng'uny eng ng'oliot nekakitach, ako makiimegei ng'oliondonotok keeshe kele tos konyo eng or neu ne anan keteb tebutik chechang akobo ng'oliotab Jehova nakitach.
Kokergei ak keswot nekakikol nemite ng'ung'unyek. Eng keswonoto komami keswot nekibirtogei. Keswek tugul ko kibityo kosubkei ak olindet lekikol. Ng'oliotab Jehova ing inyendet, amu ng'oliotab Jehova kotindoi kebeberwek oeng. Kebeberta netai ko inye neketach. Kebeberta nebo oeng ko Jehova eng oretab tamirmiriet netilil nenyokokimiti ng'oliondonoto ing inye sikobit itestai iyetu. Yetesetai iyetu ko ing muguleldong'ung keswot age tugul nekim ko kebeberta netai kotaunegei Jehova nekolindet. Kebeberta nebo oeng ko inyendet kasindet. Ingikas kotindoi kebeberwek oeng. Iyepchi it ak iyan. Ingiyepchi it ak iyan konyo Jehova kokeny eng kebeberta nebo somok. Yenyone Jehova eng kebeberta nebo somok kokonin kakuyet akotangus muguleldong'ung sikobit inam ng'oliondonoto kaitach koet akoner eng sobondong'ung. Kakeker kele ng'ololi Jehova ko kolindet. Ng'ololi Jehova ing inye eng ng'oliot nekaitach ko inye neimi kwen. Neimi kwen ikose, iyepchi it, icheng kakuyet. Kole kamang'une kakuyet komamang'unenin. Lemang'une kayanet ko inye neketach muguleldong'ung ile kayan. Kole Jehova kakoyan eng muguleldo. Konyo Jehova kokeny. Ko ngonyo Jehova eng kebebertin nyokokonin kasarta niyetu. Anga kitindoi kasarta neetu mugulelwekchok eng kayanet. Kebeberta nebo kasarta nekinyoru sikobit koner ng'oliotab Jehova eng achek ko kasarta nekakitach logoiwek chemiach. Awiyo. Nebo oeng saet. Kasarta nyo nebo sautik. Ko ngetindoi kebeberta nebo sautik eng sobenyo eng betusiek tugul eng ng'oliot nekakitach amu nyumnyum eng kasarta age tugul isoman sirutikab Jehova nemaisa. Memoke ki saet. Iman ngot kikoek biton sautik chebo amitwogik. Tabikere amu kakwam rubet ko kikosus oeng somok. Keleto makesa kole akomite kutit. Komeche kong'et koker kutit sikesa korok already betut eng kasarata kakwamis. Nitok nekamwoiwech kole sikoet ng'oliotab Jehova mugulelwekyok komi sautik. Sautik ko kaming'inetabkei. Sautik kotoretech koilyo mugulelwekyok chebo laskeita. Toretech eng mugulelwekyok kenyoru beek chebo sobon eng oretab tamirmiriet netilil sikobit kokonech kakuyet ak naet. Eng kebeberta nebo kanetisiet nebo 4:32 kokamwoisie Jesu kalewenet nebo eredali. Karadali ko keswot kitikin. Kale akole kiroge baunatetab Jehova. Kale kiroge ne baunatetab Jehova. Anan kibortoe ne kalewenet nenguno kergei ak keswotab karadali. Karadali ko keswot ngiro cheborusiot. Ingamite Eldoret ko kimeche kechop ng'echerok chebo kanisa ko pastayat. Kechenge kebe akoi Kipkabos ipkechenge cheborusiot no kibo chumbindet nekikole kenyitab 1959 1959. Ko nginyoru kipkenyoru ketit nebo pokoriot age nekituitos biik somoku. Kingenam nguno akenam eunek kele ko biik somok sikotuiyo ketotok. Kikoeng'ak ketotok orit amu kingetil kiib kasarta nekoi keboisie koroi akure power stroke. Manyumnyumit kabisa ketil amu kiiri chechang amu ketit nekibo keny. Ko ketwo ketotok kabisa koit barak. Ko ngiro keswot nebo cheborusiondonotok ko kikeswek chekimengechen nebo kwong'ut. Kale keswek chekenam agenge imukut eng eut komuchi kotebe keswek 1000
agenge eung'ung. Lakini nginam chebo marakwek iiti koechen anan koba bandek. Keswondoni karadali ko keswot kitikin nekamwa Jeiso kokimit kele ng'oliotab Jehova kotougei ko kitikin sikobit koet. Yo koet koner. Nga koner koet komwa koib kalewenet eng kitabutab Tienwokikab Kalosunet 104 koitetab 12. Nemwa ak kitabutab Daniel 4:10 akoi 12. Eng Daniel 4 kekere ketit nekiker Nebukadneza. Kakile kiker kele bounatetab Jehova kokergei ak ne? Kokergei ak ketit, koker ngung'ot eng karwotitoet laitoriat. Akoker ketitab chemositab ketit. Mi ketik chemite Amerika eng lekile Nevada. Komi ketit neo nebo kung'ut nebo kenyisiek akouui. Meche kou ketotok cheborshot, ma cheborshot mite kergei ak ketitab alaa. Anan ko kergei ak Cypress. Ketit neo nebo kung'ut nebwone biik eng tokwek nyokokere ketotok amu oo akomite timin. Ko ngiker keswotab ketotok kora kokergei ak nebo cheborshot ne kitikin. Kikimit Jeiso kole bounatetab Jehova komakikere eng konyek. Lekitoktoi logoiwek chemiachen komakitindoi spirometer anan ko tamirmiriet nekipimane biik. Ako eng betut koetu ng'oliotab Jehova amu kakiyan eng mugulelwekyok. Kit neaaksei eng sobondab Kristianindet ko kenai kele kakuyetab logoiwek chemiachen komapirchinet. Mami chi nekakipirchi kelech ngomenyoru anan kometach imee. Kalechin Jehova eng muguleldonyi ak ng'oliondonyi kole tach logoiwechu. Ko ngitach logoiwek komi tamirmirietap Jehova neikoikoi sikobit koisto koik chemi muguleldong'ung. Konyumnyum kabwatutikab naet. Ako eng betut age tugul ko makoi iyetu komesoman sirutik. Makoi iyetu ngomesaa. Menere eng ng'oliotab Jehova koto mebaraste ng'oliondoni imwaite koek kalewenet anan ko kanetisiet eng biik alak. Imuchi kole chito age ngatach kityo, kialen kiatach ak kiayan. Ngotebe koinyu mawendi kot kanisa. Koetu ng'oliondonoto kokergei ak nakaba koik. Netepche ng'olioni mepche. Kotoi kochil nekamwa kole kiwo timdo ak kibwa ketik ak kochil. Kokergei ak ng'oliotab Jehova nememage kiy. Kiyan ak ile anegei. Mameche amwochi chi eng koinyu, mameche amwochi chi eng oli. Anga ng'oliondoni sikobit koet ko korok netai koketach eng kayanet eng muguleldo. Nebo oeng kimit ng'oliondonotok eng sautik. Ya kesaa kesom Jehova kokonech kakuyet eng tamirmiriet. Nebo ang'wan kekochi boroindo Jehova koboisienech yetesetai imondoi logoiwek chemiach. Imwochini chito age noboisiei tuwai anan imwochi chi tilyonutik chemite kokenai ng'oliotab Jehova koner eng muguleldong'ung. Nginamdegei kong'etei ako makoi wo. Lakini ngibaraste kokonin Jehova. Tab koit chito nekatebenen tebutiet. Ko ngotebenen tebutiet kokonin kimnotet isaa mising kokonin Jehova kakuyet sikobit imwochi chichotok. Mi biik che alak ngetebe kole ngacheng pasta. Muchi pasta koko maminekit lo pasta. Ako meche chichotok ng'oliot saa hiyo. Kole ingen chito ng'alek che ingen kabisa ko pastayat onegei. Ng'oliondonep Jehova eng biik tugul chebo Seventh-day Adventist ko kikinet chi tugul iegu amdoindet eng kebeberta age tugul. Ngomeamdoi koi pastayat ko ii amdoindet amu ng'oliotab Jehova nekikoner eng inye. Nitok kokonech borotet kenai kele bounatetab Jehova matin komining netya komesas. Chi age tugul nekikotach logoiwek chemiachen komesas. Tabi komi biik alake che ikere ile oye ngoterter ano mesas chi. Chi nikotach kergei muguleldab chito. Mi age nengikere kotokotangus anyas. Ngilen iker komo chi netiagat eng logoiwek chemiach. Ko amu tomo koet ng'oliondonotok eng inendet. Ongetoret bichotok koikitu eng betut sikobit kokimikitu
logoiwek chemiach ako naak. Nitok ko keborwech komie kele mami betut nemeetu kou keswot. Eng let kamwa Jeiso kole yekakoet koit betusiekab kesisiet. Yekakoner kobit bandiat kabisa koyomyo. Ko ngilen tibiker bandiat nemi mbar kokoyam. Ngilen ticheng sibel kokoyomyo. Nitok kebor kole angait betusiekab kesisiet. Icheng anyun chepkeswet. Ko nganuk ichenge combine harvester ne chepkeswet. Konam keswek akobor. Akonde guniok anan kende nekindoi. Ko kamwoiwech kole Jeiso kele ite betut nebo kesisiet nyone Jeiso nebo oeng. Achek kristianik chekitai logoiwek chemiachen konyone Jeiso nyokokesei mugulelwekyok chekikiyan. Tos ichobot? Tos kitai logoiwek chemiach anan kitebi itagei meetu kila kekerin kounotok ichomsei iwendi yo isis kitikin ikarit chito age inyo kanisa ile kwosiku amie, yani imi isungukoni metesetai. Ng'olyondoni koboru kele ng'olyotab Jehova eng betut etu ngoborgei kole kergei nguno ak chi neitunishe. Ngotunis chito ko ngitunishe kapchi komakoi akyonye ko kijanayat kele kijanayat nin ako chepto nin. Mutai kautunishe ko ingele mabitebe baba neng'ung iske ako metebe mama. Anan tos ngakouit ile mama ibitebe baba kicham ilyochini mama akinye ko kitunishe. Kot kwai ni ngot ko makwai komie anan ko makoi tebe itou koborun tilyandit age ne kararan nebo Jehova nebo tilyandit. Kot iker eng kabwatutik kuk ak korik chekiker ipteche koing'ung mutyo kunotok. Ko mutai iker tab osirgei agenge osishe nemakong'ololi mutai oboiboi. Kole chito age kapchi kou atebwet ak kou tulondok. Ngokuyegei akotoretkei omilde sobeng'wong eng betut age tugul eng oretab kayanet. Ako betut age tugul nebitu kaimutiet ko betut nekoikitu. Lakini ngokararanit sobet kabisa mutai ngile oye unwo kelyek. Inam nguno eng yo akibun kecheret kounun chepyoset. Tebesho nemakonemun ako makouni. Ko ikere ile sobetab kristianatet kou kapchi neetu eng betusiek tugul ko noboisie Kingeresa kele yeku mature. Tab yeku chi nekakoekitu lakini tokoi ng'etet. Kitunishe tindoi lagok 4-5 lakini tab kekerin ko ng'eta. Ngiker chepyoset kekere kokeny ngomaetu chepyosani. Tokotangoita nguno ngiwe ipimwoe ng'alekuk ngimwochini chepyosok alak ipimwa kole biik alake anoni. Kutit kabisa ko kasuku iping'olole kabisa ile kekwong biik kele meche kekas anyun version nebo rani ng'olole komwoe ne. Koboru kole kebut koing'ung, kebut tilyanditab koing'ung, kebut koshinet nebo koing'ung. Kalya merib tugukuk ak ietu eng kayanet. Leinamtoi kuting'ung simamong ng'alek ak ichuchukan ng'alek chemite kutit imwa. Ko kergei ak ng'olyotab Jehova. Yekaitai logoiwek chebo Jehova eng muguleldo ichuchukan ng'alek chun maitese indei tugun chebo siasa anan ko tuguk alak chebo ng'onyuni indei eng oretab tamirmiritab Jehova netoretech. Kongoi bikyok, tos mi chi netindoi ng'olyon netakotesei kotomo amwa lesson nebo wikit ninyone. Ko ngomakomi ng'olyot age ko ameche kemwa akobo lesson nerubegei nenyone nebo wikit ninyone. Mwae kolen kwang'utik eng araraitab ainet. Kwang'utik eng araraitab ainet. Tesetai Jeiso kwae kwang'utik. Katoigei kwang'utik kuno eng yu. Yokai kakikesu boisiet katoigei kwang'utikab Kristo. Kotoretech Jehova ngoberurech ongesa. Laitoriat Kiptayat nyo Jehova itoro mising kilosun mwae kongoi eng kanetisiet tugul nekainetech eng betut nebo rani akobo kalunoik chebo Jeiso akobo unateng'ung. Konech sikobit kekuyo ak kosikyok tugul eng tokwek yeikeni kokas ng'alechu lelach chebo wikini. Kesome kele berurech tugul kibagenge akoi kenyoru kanetisiet nerube eng wikini nyone. Ngwang mageng'ung eng kainetab Jeiso ne Kiptandenyo. Amen.
Koberot Jehova osere bikyok. Kongoi.